Салям, достар! Это YouTube, казахский язык с Акынычем. Есть такая поговорка: день саулык, зор байлык. Сегодня уделим внимание нашему драгоценному здоровью и разберем некоторые фразочки на эту тему, которые пригодятся, обязательно пригодятся нам по жизни. О, салам, Акыныч! О, Павлодарский! День саулығың қалай? Рахмет, жақсы. Көрмегелі көп болды. Ой, айтпа. Сен осы жерде не істеп тұрсың? Мен осында жұмыс істеймін. Оппа, ал мамандығын қандай? Ну, мен осында начальник, бастық, короче. Естімей қалдым, что-то не расслышал. Ладно, көріскенше, увидимся, а то холодно. Давай. Тазалық бойынша бастық. О. Сағындым алматындай. Мы уже знаем, что при встрече в казахской традиции принято интересоваться здоровьем человека. Самый распространенный вопрос – день саулығың қалай? Как твое здоровье? На него обычно отвечают: аман есен, рахмет, бәрі ойдағдай или что-то в этом духе. Но что же отвечать, если у нас не все так гладко со здоровьем, как хотелось бы? И тут нам пригодятся такие фразы. Ну, например, день саулығым онша емес сияқты. Все очень просто. День саулығым мое здоровье, онша емес не очень, сияқты кажется. Ну, мы эту фразу используем, когда мы не уверены на 100%, что заболели, но как-то чувствуем какое-то уже недомогание. И вместо день саулығым может стоять какое-то другое слово. Ну, мысалы, көңіл күйің қалай? Как твое настроение? Көңіл күйім онша емес сияқты. Денсаулығым онша емес сияқты. Денсаулығым онша емес сияқты. Денсаулығым онша емес сияқты. Денсаулығым онша емес сияқты. Есть еще один вариант, более укороченный вариант этой фразы. День саулығым болмай тұр. Ну, он такой простой, что в принципе не стоит на нем останавливаться. День саулығым болмай тұр. Денсаулығым болмай тұр. Денсаулығым болмай тұр. Денсаулығым болмай тұр. Денсаулығым болмай тұр. Следующая фраза звучит так: өзімді біртүрлі жаман сезініп тұрмын. Біртүрлі в данном случае переводится как странно, своеобразно. То есть я как-то странно плохо себя чувствую. Біртүрлі жаман сезініп тұрмын. Давайте послушаем, как звучит эта фраза от разных носителей. Өзімді біртүрлі жаман сезініп тұрмын. 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 Еще одна похожая по смыслу фразочка: мен ауырып қалған сияқтымын. Я, кажется, приболел. То есть, если бы мы просто сказали мен ауырдым, звучит так, как будто я болел, ауырдым, а сейчас не болею. А вот когда мы хотим сказать я приболел, ну и продолжаю болеть, то тут нам на помощь приходит вспомогательный глагол қалған. То есть мен ауырып, заболев, қалған остался. Сияқтымын, кажется. Ну и сияқтымын на конце личное окончание мын, потому что говорим о себе. А если мы будем говорить о ком-то, например, ол ауырып қалған сияқты, нулевое окончание. Или сен ауырып қалған сияқтысың. Мен ауырып қалған сияқтымын. Мен ауырып қалған сияқтымын. Мен ауырып қалған сияқтымын. Мен ауырып қалған сияқтымын. И вот когда мы уже точно уверены, что заболели, тогда говорим коротко и ясно: мен ауырып қалдым. Я заболел. Мен ауырып қалдым. 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 Теперь давайте научимся уточнять, что же именно произошло с нашим драгоценным здоровьем. Самые распространенные – это простуды. Маған салқын тиді. Я простудился. Вообще тию глагол означает дотрагиваться, прикасаться. Мен тидым, я прикоснулся. Или сен тидің, ты прикоснулся. В данном случае до нас дотронулся холод, салқын. Поэтому окончание д-д-т-т, помним, да, из грамматики? Салқын тиді. Вообще эта фраза лишний раз напоминает нам о поэтичности казахского языка. Звучит как будто японская хокку. Вышел в декабрь без шапки, недомогание поселилось в теле. Все потому, что до меня холод дотронулся. Ну так бы и сказал, что простыл. Ну я и говорю, что маған салқын тиді, холод дотронулся. Маған салқын тиді. Маған салқын тиді. Маған салқын тиді. Маған салқын тиді.
Менің қызуым бар. У меня высокая температура. Вообще қызу это глагол нагреваться, накаляться. Есть ряд устойчивых выражений с ним связанных. Например, қызу адам, эмоциональный человек. Мен қызу адаммын, я эмоциональный человек. Или қызу әңгіме, оживленная беседа. Бізде қызу әңгіме болады. Нам предстоит оживленная беседа. менің қызуым бар. Менің қызуым бар. Менің қызуым бар. Менің қызуым бар. Теперь разберемся с другими проблемами по здоровью. Ну ведь бывает не только простуда. Мысалы, мен уланып қалдым, я отравился. Улану глагол это отравиться. А вот қалдым, то есть уланып, отравившись, қалдым остался в этом состоянии. И здесь мы можем уточнить, чем именно мы можем отравиться. И для этого нам нужен шығыс септік. Помните, там были окончания дан-ден, тан-тен, нан-нен. Поэтому, например, арбузом қарбыздан уланып қалдым. Или салатом салаттан уланып қалдым. То есть от салата как бы отравление идет. уланып қалдым. Уланып қалдым. Уланып қалдым. Уланып қалдым. Если нас укачивает в транспорте, то значит у нас теңіз ауруы, морская болезнь. И в таком случае нас подташнивает. Жүрегім айнып тұр. Меня тошнит. Вообще жүрек это сердце, но почему-то в казахском языке именно его подташнивает. Жүрегім айнып тұр. 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 Обжегся. Мен күйіп қалдым. Күйю это вообще обжигаться. Күйіп қалдым, я обжегся. Есть такая поговорка. Аузы күйген, үрлеп ішер. То есть тот, кто обжег рот, аузы күйген. Үрлеп подув будет пить. Үрлеп ішер. Ну или русский аналог пословицы. Обжегшийся на молоке на воду дует. мен күйіп қалдым. Мен күйіп қалдым. Мен күйіп қалдым. Мен күйіп қалдым. Теперь давайте разберем фразы, когда у нас все с самочувствием в порядке, а вот у нашего собеседника как-то не очень. Тогда задаем ему вопрос. Өзіңді қалай сезінесің? Как ты себя чувствуешь? Или өзіңді қалай сезініп тұрсың? Одно и то же. Либо сіз өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Как вы себя чувствуете? А вот когда говорим о ком-то, например, как там твоя бабушка себя чувствует? Әжен өзің қалай сезініп тұр? Или әсет өзің қалай сезініп тұр? Как себя әсет чувствует? өзіңді қалай сезінесің? Өзіңді қалай сезінесің? Өзіңді қалай сезінесің? Өзіңді қалай сезінесің? өзіңді қалай сезініп тұрсың? Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Еще когда мы видим, что человек как-то неважно выглядит, так и мы говорим. Сенің өнің біртүрлі болып тұр. Біртүрлі болып тұр. То есть как-то странно ты выглядишь. Или сен ауырып қалдың ба? Ты, кажется, приболел, нет? сенің өң бір түрлі болып тұр. Сенің өңің біртүрлі болып тұр. Сенің өң біртүрлі болып тұр. Сенің өң біртүрлі болып тұр. сен ауырып қалдың ба? Сен ауырып қалдың ба? Сен ауырып қалдың ба? Сен ауырып қалдың ба? Ну, помимо того, что мы можем задавать вопросы, мы также можем проявить заботу к человеку. И, например, сказать: «Саған бүгін демалу керек. Тебе бы сегодня лучше отдохнуть». Ну, или «Маған бүгін демалу керек. Оған бүгін демалу керек. Сізге демалу керек». И обращаем внимание, что демалу керек, как правило, сливаются в одно слово и получается демалу керек. Саған бүгін демалу керек. Саған бүгін демалу керек. Саған бүгін демалу керек. саған бүгін дем алу керек. Также можно сказать: «Тебе бы хорошо бы обратиться к врачу. Сенің дәрігерге баруың керек». Ну или сізге дәрігерге баруыңыз керек. сенің дәрігерге баруың керек. Сенің дәрігерге баруың керек. Сенің дәрігерге баруың керек. Сенің дәрігерге баруың керек. И, конечно, не забываем про коротенькие фразочки, пожелания человеку, который приболел. Емдель, лечись. Ауырма, не болей. Жазылып кет, выздоравливай. Или сауығып кет, тоже выздоравливай. емдел, Емдел. 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 ауырма, Ауырма. Ауырма. Ауырма.
жазылып кет, жазылып кет, жазылып кет, жазылып кет, сауығып кет, сауығып кет. сауығып кет. сауығып кет. И вот мы сегодня с вами разобрали несколько фраз, которые нам пригодятся, если мы приболели, либо кто-то приболел. А вообще, здоровье – это такая серьезная штука, что лучше не затягивать, не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу. Чем мы с вами и займемся в следующем ролике из серии YouTube «Казахский с Акинычем». А пока повторяем пройденный материал и аман болыңыздар, достар!